Ka dorbach nong motowar kadap da kajing songu ya kajing no sinyang marbam UMLA kathan uba piti sakmi bala ai sya ki baduna kajing yo ki blama jing ye ha kane kajing khangnam bala sam community hall jong kusnong kiladan boro ndre photli ki long yeng ki blayo ya kine ki marbam na southli ki dong ki badan motowar ki ba khanthop marshipho kilo khaw marshiklo udai phan slasha shini bat ki wei Habayre bakane kajing ai urang basnong ga motowar ubasi khorngor ulapan pau bakane kade kapor ka ba e bha ya kasnong namar kajing khangdam ga balakta ya khayi ga pateng ga balla ka sngi bat ka yo ka kon ula ai khublei bat pen pau kajing songu ya wemeli ubalaya yarap ya kasnong na kapor sha kapor nakaliang wemeli ulapan pau bakane kade ka face ka baningkong bansam shakin ru pho yeng bat anyai beteng biang bansam sa ka face ka ba ar hadin gani UMLA ulale sa samoyong rem banyak kendu ya kinong kitkam shnong hapo kajingelam jong orang ba shnong uba SL nong pure bal hangni UMLA ulano sinyang da kasong pisa balamang na kabenta ki volunteer shnong ki batre shitam ba hapo shnong na kabenta covid khat khandai u general secretary ka seng samla moyong rem uba krishan semli ula ai khublei ya UMLA ubala ai ya kasan pho jatingka na kabenta ban pentulun ki kam jong samla ai khublei kajing ai mesim kum kiro rong ba kumno Tray pakumno ki hikai ngi bang dei ban le te kunjuru apa perseulang hang ne boro hoi asnong jungi ke bahe bat ke ba yar do kata-kata ni bat sibun ki jing e ba jing duna teng kuma kini ki por lockdown teng kinong song sinong ki pha thet jing thet ane ki pha ki ba jin kam ki ba yeng sare ngi sim la thau sim lo sio ko don sio lagi balak jangai ngi dah kerjat ngi ban le ne dah kali ru teng bong himla su ban le kam se jangai wat di kali ru ngi kem na ya thau ba kwa ba kai ngi ta kwa ba snong ngi ngi kwa ba no mat ngi sosi kon saya ma den ni ko ngi ha ba tri si tom sa ngi ki no snong ba ngi kwa ba ngi la cha si ba dot ke jing yam bre ho snong dei ma kata kadang ni ku samlang sim senjam ka ba kamat e da mangi ngi dei ban sim ke nek senjam bang ni da dalai deh ya deh om dah kiwai ber kini hikai ada sim sama mangi kum senjam ke baningkong ba kumno bangin tray ba ania da ya kene kajing pang pemerintah dengu ku volunteer hasil ban ai kublai ru emlia sasisen ba ila airu yangi kapisa agni sngi bala adap sampo jar ila ai nam tai naki seng samla jingi snong te haru matangi spala bandro namar kana kawan no ane kalok dau ai kublai iro ila sngo ya kai bangi ki samla ni ut ane ngi pini ki jinge ahmat unong ikmat kajungi ila snap bat sngo ya kai ngi ut jungi bat hunju ro kana sngi tada ngidon kano ka jinge bat hak baidai bat kano ka banta uang ngilong balak floy bangin dorang katlang hakum kini sngi ki jing jinjar ka banta Wamele khadu ulale sahayong nonglo manyakendu yakinong kitkam sinong jong nonglom hakaba ula IT yaki marbam bakin sam shaki jingdon kam jong kinong shong sinong ki blama jing e haka jing khangdam haba ai jing kran hamoyong rem wamele ula kular ban ai sasan po wajatingka yakaseng samla moyong rem namar ka jing tre shitom ko jongki UMLA ula banjur da ka bakin tu yaki babet babiang bakin kinerlem yakakti ban ai jing rap shaki bama jing e khamtam ya laki paramarjan tong ai khubele gerpang nakaliang jong dor basnong moyong rem Rengkat bat ki court estate committee hi borok away ki boleh try smart try bah bat sim ya kajing kli nam ta ban pet nam ta kajing bet jing biang kasong kathau hi borok away kajing kublai ru seng long kemi jong ka do basno mo yong rem ka banda kan yang jong ki ru try stam ya ka ban samru na ka banta ki marba mandi ki boleh na ka banta ki long song snong kajing kublai na yang seng samla jong snong namar nakal yang jupi pidai ki sipai kini covid warrior ki sipai bani khun nakabenta uli covid ban nakabenta jong kaneka pandemic tengah sokmen kami khun orang ba snong bagi samla ke tre bah hadu kata-kata tiga ibadan de kapon menta marken menta nakal yang presiden seng samla menakini kiski ki benai beradab jingsiang IT ko ada basan pho jatingka san pho jatingka nak benta jongki ban pet nak benta jingbet jingbiang jongki nek lockdown no musim parla ban yo ban yang ban sei pisah tahu sepeli ke lockdown misap nak liang jeng samala dengan presiden sekretari ke sedoi pisah ke sepeniak nak benta jingbet jingbiang om tangkata om tahu sendiri ngis ai biang
ngis ai biang san pho jar tingka biang sing samla san pho jar ai san pho jar ngis ai namar ba kemaikan berang ba snong yang bagi samla pa snong ba thau ki tristom hadu kata-kata kinong snong kidon ki ba jenjar ki bestom ki ba kedok hiran nak dia ju phi philip ben poi ke bam gedi nak dia ju phi ben poi ya ke dawai desin de nak dia orang ba snong mar komiti be gerang ba isungu ipi dengar wa sungu yang tristom mo jong phi de kai ke benta besak jonga ndur kar kabat phi ke jingker pat jonga nak dia orang ba snong nak dia presiden sekretari jong sing samla Sabha ben petip lem yang ya kono kam ko phi don kam na ka benta me dap ba ka benta jonga bandap benta ka jong phi fisgo thu ka sarkar na ka benta kinong snong jong mo yong rim pat jong ka molai bro ka wei klai ki ba piti sok be bandap benta jong phi te binap ya pentip ma phi la ka ret la ka khrau la ka nono pentip ngandor kat ba phi par kumjuru ki yeng ki ba jinjar bestam po snong Asnong berkaitan komiti ke sesiong, makah komiti ke sesiong, kementar orang ya siang Indonesia nak kena sesiong, boleh sibuk nak sesiong dengan kena mensim, kemudian mentar ada orang mau tawar, mentar kibrio kibabit babiang, sobhai rap lem na kementar kibeduk besok, lagade kabam gedi, lagade kapisah tingkah, makidan kibrio kibam dan syuk kapisah wat ban hit dawai. Hari ni sengi kibun bahagi beliau, telefon ke angba dan pisah siu bentit dawai. Mensiang amat tang mentam dan siu ke bam gedi. Mentang lami sakwi benda ke bentar kajingek kalau bagi beliau dan siu bayi dawai. Kalmi siu sakwi benda kajingek pada baga bayi hostel ke abun pelat. Kalmi sakwi benda kajingek itu maklat covid. Yang ba amdan menunu mati tliu. Subha penken lami ke GCB. Atau wailan ke GCB nak bentar juga nama tliu. So kemen tinggal persiang hi bawa berat komunik mak. Kebentar juga hi ada kuat banai kami syakri bahab hatam nak bentar jong kemulai konsihi berokoi. Tinggal dekat kat bathi. Tinggal scam andi kajing itristam jong phi boleh sekhu ye phi. Ang scam ka snok thau. Ang so kemen kom bakal mata ye ke bhagia be renti. Ang don kajing kemen bakhrau. Pada kajing snai ke jong play Ketika jingek, ukobit na sedono, kemudian dengan panme ke sedono, tak memangingin hai, mangin kibit show play. Di hari kepor kemudian kan jingkendut lang nak yang jangal sesamla, berapa hal yang rawas dong berpau dengan IT, dengan jirap, nak mata jong sengsam, nak mata bahab, sepenyak, kemudian nak mata jadi samla. Mau, aku dah sebelum macam tu.